sommes effectivement extrêmement clairs sur la responsabilité du Rwanda. Ububirigi bwari bumaze iminsi budasiba kwakira u Rwanda ibihano ku mpande zose z'isi hirya no hino, kuva kuri banki y'isi, umuryango w'ubumwe bw'uburayi n'ahandi, aho Ububirigi bwasabaga yuko u Rwanda rwakomanyirizwa. Position de la Belgique sur d'éventuelles sanctions contre le Rwanda. Nyuma gato mu kwezi kwa gatatu k'umwaka 2025, u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano n'Ububirigi, maze runategeka abadiplomati ba kino gihugu kuva ku butaka bwarwo. Guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje Ububirigi yuko yahagaritse umubano wayo nabwo mu bya diplomasi, kandi ko abadiplomati ba kino gihugu bagomba kuba bavuye ku butaka bwarwo mu gihe kitarenze amasaha 48. Umwanzuro guverinoma y'u Rwanda yafashe ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka, maze u Rwanda rutaruvuga yuko no mwanzuro ugomba guhita ushyirwa mu bikorwa. U Rwanda ruti ibi ngibi byari nyuma yo kubyigana ubushishozi mu ngeri zose bitewe n'imyitwarire y'Ububirigi ya gikoloni. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, byavuze ko Ububirigi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda, yaba mbere ndetse no mu gihe cyano makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Ububirigi bufite uruhare mu mateka mabi, by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Iki gihe u Rwanda rwavuze ko Ububirigi bwafashe uruhande mu makimbirane arimo kuba, maze Ububirigi bujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi rukwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye igihugu, ariko ko byose ari bigamije guhungabanya u Rwanda ndetse n'akarere. Iri tangazo rikaba ryarakomeje rigira riti abadiplomate bose b'Ububirigi mu Rwanda bategetswe kuva mu gihugu mu gihe kitarenze amasaha 48, gusa ariko hakaba hazubahirizwa amahame mpuzamahanga ya Vienne yo kurinda imitungo y'inyubako z'Ububirigi ziri mu Rwanda. Ibi ngibi byabaye nyuma gato yuko Perezida Paul Kagame yarerutse kuvuga yuko u Rwanda rudashobora kwihanganira imyitwarire y'Ububirigi, ko rero hakwiriye gufatwa imyanzuro ikomeye. Ati ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako. Ubwo n'Ububirigi mvuga kandi ndaza kubwihanangiriza. Umukuru w'igihugu yakomeje asobanura yuko Ububirigi bwishe u Rwanda mu mateka arenze imyaka 30, maze Ububirigi bukagaruka n'abasigaye rukabahohotera. Ati twarabihanangirije kuva kera, turaza no kubihanangiriza n'ubu. Ubwo n'Ububirigi mvuga kandi aza kubwihanangiriza. Umukuru w'igihugu yakomeje asobanura uburyo Ububirigi ari bwo bumaze iminsi bushishikariza ibihugu n'inzego zitandukanye gufatira u Rwanda ibihano. Ati ubu ngubu buracya twapfuye kubera ibihano, n'abariya bafite uruhare mu bibazo nibo basaba ibihano. Wabaza uti niye mpamvu ya bino bihano? Bati ntabwo tubizi, ariko Ububirigi bwatubwiye ngo dufate ibihano. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Zimwe mu nzego Ububirigi bwashyizeho igituturo kugira ngo zifatire u Rwanda ibihano harimo banki y'isi n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi. Perezida Kagame kino gihe yavuze ko Ububirigi bwahereye kera bubangamira u Rwanda, kugeza naho ubwanze ambasaderi warwo Vincent Karega bishingiye ku kuba ngo ataritwaye neza mu bibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame ati baduhereye kera na mbere y'iyi ntambara cyangwa igitangira, ndetse tukabiyama tukabirengagiza tukareba hirya, barabanza banga ambasaderi wacu twaboherereje ngo nibamushaka ngo hari ukuntu atakoreye neza Kongo, ariko tukababaza tuti muri bande mwadushinzwe nande? Abanyarwanda ko mwemera Imana kuko yashinze u Rwanda aba bantu. Iki cyemezo cy'u Rwanda cyajyanye n'ibindi bikorwa birimo guhagarika imishinga y'iterambere Ububirigi bwari bufite mu Rwanda, yari ifite agaciro karenga miliyoni 95 z'amayero. Imiryango itari iya leta, yaba iyo mu gihugu ndetse na mpuzamahanga, ishingiye ku myemerere n'igamije inyungu rusange, yanditse inakorera ku butaka bw'u Rwanda, ino nayo yabujijwe kugirana imikoranire iyo ari yo yose na guverinoma y'Ububirigi cyangwa se ibigo biyishamikiyeho. Ibyo ngibyo bikimara kuba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prévot yahise atangaza yuko igihugu cye nacyo kiza gusubiza, avuga ko abadiplomate bose b'u Rwanda birukanwa. Maxime byamenyekanye yuko ari nawe wazengurutse amahanga mu izina ry'Ububirigi asabira u Rwanda ibihano, kandi uko yabikoraga yabaga avugana n'abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma bano bakamwereka ibyo agomba kuvuga. Kugeza muri aka kanya rero, amakuru y'ikinyamakuru The East African nk'uko kino kinyamakuru cyabyanditse avuga ibindi ku by'Ububirigi bwifuza kuri ubu, nyuma y'amezi burimo burasabira u Rwanda ibihano. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi yahuye na Perezida wa Uganda MUSEVENI ni mu ruzinduko ari kugirira mu karere mu buryo busa nk'ubutumvikana ukurikije ibyo yavugaga ku Rwanda. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagaragaje ko Ububirigi bukibona u Rwanda ngo nk'umufatanyabikorwa wabo
ngo ndetse ushoboye mu karere, ndetse arenzaho yuko u Rwanda ngo ari rwo rufite ubushobozi bwo gukemura intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha The East African yanditse yuko ariho Minisitiri Prévot yahereye asaba Perezida Museveni kumufasha kunga Ububiligi ndetse n'u Rwanda no kubafasha gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Maxime akaba yakomeje avuga yuko Perezida Museveni ariwe muhuza ukomeye mu biganiro bya diplomasi hagati y'impande zombi. Ati dukwiriye kubyaza umusaruro ubunararibonye Perezida wa Uganda afite mu karere nk'uburyo bwo gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ariko bino bikanajyana no kugira uruhare mu kuzahura umubano w'Ububiligi ndetse n'u Rwanda. Uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yasuye igihugu cya Uganda, Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi asobanura yuko atasuye u Rwanda bijyanye n'uko ruherutse gucana umubano n'igihugu cyabo. Ati nyuma y'icyemezo cy'u Rwanda cyo guhagarika umubano ushingiye kuri diplomasi, ntabwo kujya Kigali byashobokaga muri uru rwego. Gusa ariko nasobanuriye Perezida Museveni yuko hari amakuru menshi atariyo kuri kino kibazo. Rero guca umubano mu bya diplomasi ntabwo ari cyo gisubizo ku bijyanye no kutumva ibintu kimwe. Uyu minisitiri yasobanuye yuko kandi abayobozi bombi we ndetse na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda banaganiriye ku bindi bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho bano bose bemeje yuko hakwiriye kugira igikorwa. Yavuze ko kubaha ubusugire bw'ibihugu byombi, guteza imbere ubufatanye bw'akarere mu by'ubukungu, gukemura ibibazo by'impunzi, guhashya umutwe w'abajenosideri wa FDLR, kurwanya imvugo z'urwango zibasira abaturage bamwe, kwimakaza imiyoborere myiza, ibyo ngibyo bishobora gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kurwanya umwuka mubi hagati y'u Rwanda na kino gihugu gituranye. Minisitiri Maxime kandi yavuze yuko mu gukemura ibibazo hagati y'u Rwanda n'Ububiligi biteguye kuganira kuri ibyo bibazo, ndetse avuga yuko hakenewe yuko buri ruhande rwumva ibitekerezo by'urundi. Mu kumvikanisha ino ngingo akaba yagaragaje yuko ngo nubwo Uburusiya buri mu bihano by'uko bwatangije intambara ku gihugu cya Ukraine, ariko kandi Ububiligi butigeze bucana umubano na Moscow. Ku kijyanye n'icy'Ububiligi bwabonyemo amasezerano y'agahenge hagati ya M23 ndetse na Kongo, uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yavuze ko igihugu cye cyakiriye neza gahunda iri hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ngiyi ikaba gahunda baherutse kwemeranyaho hagamijwe guhagarika imirwano ndetse no kugirana ibiganiro biganisha ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Ububiligi bukaba bwagaragaje yuko kandi ari intambwe nziza mu guhagarika intambara. Arashimira ibikorwa by'ubuhuza byakozwe na Katari, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, East Africa ndetse na SADC. Nanone ariko uyu minisitiri nubwo yerekanye yuko igihugu cye gishaka amahoro n'ibiganiro bigana ku bwumvikane hagati y'Ububiligi ndetse n'u Rwanda, yongeye gusa nk'ushinja u Rwanda anemeza amakuru amaze iminsi ko ingabo z'Ababiligi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Prévot mu kiganiro n'abanyamakuru i Kampala yavuze ko igihugu cye kitakwirengagiza na rimwe uruhare rw'u Rwanda mu cyo yise kuvogera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati nyamara nubwo tudashaka ko ibibazo bikomeza gufata indi ntera, ariko kandi ntabwo twakwirengagiza uruhare rw'u Rwanda mu kuvogera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku makuru azwi y'uburyo mu kwezi kwa gatatu y'umwaka indege y'ingabo z'Ububiligi yavuye i Bruxelles yerekeza Kinshasa, nyuma igakomereza muri Kindu ku munsi wakurikiyeho ikaza n'ubundi kwava ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka. Minisitiri Maxime yatangaje ko igihugu cyabo gifite abasirikare ngo 6 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yasobanuriye yuko ngo ari mu butumwa bw'ubumwe bw'Uburayi mu gufasha ingabo z'igihugu za Kongo. Mu gihe bivuga yuko Ububiligi bwohereje ingabo zo gufasha iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23, uyu minisitiri yasobanuye ko ngo ubufasha abasirikare b'Ababiligi batanga atari ubwo kujya ku rugamba, nubwo atasobanuye mu buryo burambuye ikizo ngabo zimara. Ibibazo tugira by'ubuzima bitubabaza kenshi kuko ntaho kubikemurira tuba tuzi. Reka nkurangire Ineza Total Life baguha ubujyanama ku mirire myiza, ubufasha ku bafite uburwayi bw'impyiko, umwijima, igifu, umutwe udashyira, infection zitandukanye, bajya inama ku buzima bw'imyororokere yaba ku bato ndetse n'abakuze, utanibagiwe indwara zifata imyanya y'ibanga. Ababuze urubyaro nabo bafashwa kumenya impamvu n'icyabafasha, ibijyanye no gutembera kw'amaraso, kubabara mu ngingo, abadahina, rubagimpande, umutwe udashyira, ibibazo byose byo mu nda nka amibe, aba nabo bahabwa ubufasha bukwiriye. Ibijyanye n'amasukari, ababura ibitotsi n'abahora bananiwe, uzafashwa ku burwayi bwawe. Ineza Total Life basanga i Kigali, Musanze, Rubavu, Nyagatare na Rusizi, ariko kandi aho waba uri hose wabahamagara kuri izo telefone kuri ekara yawe. Mwebwe hamwe natwe muri Ragura Confiance Trading Limited twizera cyane ko twamaze kuba umuryango abantu ukunda, nta kindi ubaha kitari byiza.
niyo mpamvu ya makaro meza yamamaye mu gufasha abayakoresha mu bihe by'imvura, ubushyuhe ndetse n'ubukonje twamaze kuyabazanira mu mabara ndetse n'amadizayini cyangwa se uko agaragara bitandukanye, biguha amahirwe yo gukora amahitamo meza cyane. Kuri ubu tubafitiye amakaro ya 60% y'ubwoko bwa matte, amwe bakunze kwita vitrified tiles ndetse na gloss tiles byuzuzanya n'inzu yawe, haba mu byumba, dushe, toilette n'ahandi hose. Nguno tuguha amakaro ya esikariye meza cyane, aho ikaro ryose uryubakisha uko ryakabaye nta kurikata kuko ryujuje standard mpuzamahanga. Ntabwo ari ibyo gusa kuko tugufitiye na gypsum board, marine board ndetse na MDF byose bizagufasha kuzana isuku iwawe. Muri RWANDA Confiance Trading Limited kandi twakuzaniye ubukarabiro bwiza bugezweho, bwa bundi burimo ufite sensi bufasha kwibwiriza uko uje gukaraba maze bukazana amazi nta byinshi ukoze, bworoshye cyane kubushyira mu nzu yawe, buraramba kandi busa neza byahebuje. Ibi byiza byose dufite muri RWANDA Confiance Trading Limited byiyongeraho yuko we mukiriya wacu tuzagufasha guhitamo bitewe n'ahantu ushaka kubaka, yaba inzu nini cyangwa ntoya, ibigo binini n'ibito, ndetse kandi tuzagutwaza ibyo uguze nunabishaka tugufashe kubishyira mu nyubako yawe. RWANDA Confiance Trading Limited niho gusa ubuziranenge n'ubwiza bihurira.